I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Sling Kong. Kao što vidite, ja sam negdje na početku. Dobro, to baš i ne vidite, ali pri početku sam, znači ovako je bio početak igrice. Ako se igra. Malo je zakočilo. Ups, izvinjavam se. Nećemo. Ok, treba da pokažem koga su na početku. I čas. Ne znam za vas, da ću igrati s ovim. Osjećam se da je on dobar. Evo, uključit ću vam malo zvuk. Sreća. Ovako je lepo. Tako pa skoro 300 čini se. Ali čini. Ja mislim. Negdje blizu 300, možda malo manje. Malo manje. Možete ga... Ako budete htjeli da vidite i druge, samo napišite u komentarima. Uskoro će novi Lucky Sling. King Kong je podosta teška. Trebalo je vam brzo. Ali to vojna igra. Dobro. Joj. Mislite da li ću skupiti 200 prevelikog slinga? Lucky Sling.
To je odlično prošlo. Vidim da mi neće. Dobro, to je. Dobro. Sreće. Na početku jeste da se osnovno na sreću sad. Ali posle već ima i dosta razmišljanja. Evo vidite, malo sam se ubrzao. Dosta je vam znači ubrzano. Imam ovaj event, ali nisam uspio da nađem više kosti. Sad ako vi vidite, molim vas recite. Ovo nemojte da radite, ono što prevradi, ako ste vidjeli. Ejoj. Ako sad sad bi trebalo da imamo laki slik. Da. 250. Ali to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. A do sljedeće, pozdrav i da. I u sljedeći će najvjerovatnije biti otvaranje za ovih 4.